On je bio iznenađen i pitao je šta znači tri prsta, zašto tri prsta? Ja kažem, kako ne znaš? To je sveto trojstvo. Njemu je to bilo zanimljivo da usvoji sada jedan deo našeg identiteta. Ja kažem, za to se mi borimo. To bar ne poljubisti ruskog predsjednika. Obojica su stajala tu. Nije bio jedini poljubac taj o kome ste vi govorili. Tom prilikom svi oni koji su imali veći stepen prisnosti imali su potrebu to da izraze i na odgovarajući način. Čak nije reagovao ni na šalu tipičnu za Nenada Čanka. Još na slobodi. Izvinite, gospodine Todoroviću, ja sam gospođa, nisam gospodin. Mislio sam na mesto predsjednika Skupštine, mi nismo uveli ovaj novogovor, znate. Znači, predsjednik Skupštine, za mene predsjednik Skupštine. To što se vi niste prepoznali, šta da vam radim. Ali ovo oličenje demokratije, pogledajte ga koliki je. Na jednom skupu, demokratskom skupu, je tvrdio da će obesiti tadašnjeg predsjednika države. Kaže, evo na ovu banderu ću ga ja obesiti. I on nekome da priča o demokratiji, o nekim demokratskim principima, o poštovanju prava. Pa to je sramota, aman. Izgleda da niste rekli istinu. Gospodin Čanak želi da vas demantuje. Kao i do sada, gospodin Todorović laže. Nije bilo u pitanju bandera, nego digitalni sat. To je prvo. Drugo. Ne možete koristiti termin laž. Birajte eufemizme. Gospodin Todorović nastavlja sa kreativnim shvatanjem istine. I samim tim nije bila bandera, nego digitalni sat. U avionu, ako preko puta mene sednu dva pedera i počnu da se ljube, znate. Onda bi ja, ako nema mesta, morao da idem da sednem u pilotsku kabinu, da zamolim kapetana. Oh, Robert, somebody's got to come with me because I don't know what he looks like. Nor do I. Oh, right. Who knows? Who knows what he looks like? I have a picture. Okay. Well. Picture was like. Ideologiju imate, odsad ćete to sami. Jer to tako mora. Poraslo dete, osamostalilo se. Ovako se novoizabrani predsjednik Srbije oprostio od stranke, čiji, kako kaže, neće biti ni član, sve dok je šef države.